Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber ve Kazançkir, Siyonistan Wendakir, Tuğayn Qasami, لهمبر ایریشن جور بجور قرقرنا کو اف 467 روزن لغزه دومن سریر لبراجی ما اشغال کرنه توان دیگل همو به امکانان دیگل همو قدغه و ایریشن آلا سپی هل ندا و تسلیم نبون دوی مرحله ده وان به صبر و ثبات خو به برخدان خو برومت و قهرمانی میرخاسی و اخافتن و کرن خویم به مثال دستانه کو د تاریخ و دیرو که ده نایج بیر کرن بیساندن ji teref rejîma îşxalker ve wiha hatibû gotin em ê Hemasê biqedînin di dawiya vî şerî de wê wenda bibin. Bi vê armancê bi êrişê xwe yên 467 rojan bêhna berdewam kirin û bûn makîneya şer. Rejîma îşxalker di fikirî ku Tuğayn Qesam û hereketên din ên berxwedanê wê piştî demekê teslîm bibin. Hesabekî îşxalkeran hebû. Lê helbet hesabê Xaliqê alemê û stargeha mezlûm û mustez'efan jî hebû. Li gor hesabê ilahî hesabê îşxalkeran negirt. Di nava 15 mehan de derket holê ku Siyonistan tu serkeftineka eskerî bi dest nexistiye. Her çiqas teknolojiyên şerên pêşketî bi kar bînin jî nikarin esîrekî xelas û rizgar bikin. Bejna mücahidekî jî netewandin. Digel awqa zehmetî û êrîş û hilweşandin heye, her çiqas nexweşxane mekteb zanîngeh û ciyên heyat û jiyanê hatin xirakirin jî, xelkê bi rometê Xezeyê negilî, şikayet û ne jî gazin dikirin. وان دزانی بون که گر سری بتوینن و تسلیم ببن و رژیم اشغال کر حق و مافی حیات و جیان ندوام چاوا که حتی ایرو ظلم و هویتی لسر آخا فلسطین کرنه و وی که دوام بکن جبر وی سببه باوری خو به رژیم اشغال کر ندانین او حقدار بون که باوری خو بوان نینن مرجیا کوان پی باوری دانین تن خدای تعالی بو هیزا کوان پشتا خدای او هیوی وان پی هبو مجاهدین بون لورا وان مجاهدان همو بردل دابون دا کو جبو آخا فلسطین و مسجد اقصای ج چیزمین سیونیستان خلاص بکن لورا خر که فلسطین دزانی بون کو مجاهد تجاری تسلیم نابن او سری لبر ظلم اشغال کران نتوینن تشتێک و قەومی ژی ئەف بوو و سابوو هەرچقاس وان مجاهیدên قەحرەمان gelek rêberê xwe yên hêja şehîd û bedelên girandan jî lê dîsa jî ji metanet û îrade û berxwedana xwe gavekê jî paşvegav neavêtin û tiştên ku ji wan hatibû xwestin kirin di vê derece û merheleyê de ji xelkê xwe û xelkê cîhanê re eşkere kirin ku wê agirbest hebe rejîma îşxalker jî neçarma ku peymana agirbestê qebûl bike belê ev yek serkeftinek e belê اف سرکفتن جبو توغاین قسامه سرکفتنک جبو توغاین قدسه سرکفتنک جبو دوستین مین غزه ین لبنان و یمنه و جبو مسلمانین کو وفادار دوزا فلسطینه و اف 15 مهن جبو غزه راد بن سر لنگو پیان و مسلمانین کو جبو غزه امکان خو سفربر کرنه سرکفتنک ام هیوی دکن کو اف سرکفتن سببا یکیتی وحدت امت اسلامه میمارین و سرکفتنê mücahidên mêrxasên berxwedêrin mücadeleya wan abromet tucarî nayê bîr kirin ey mücahidên qehreman ey ezîzên ummetê ey berxwedêrên Xezeyê wê mücadeleya tarîxî û dîrokî da dest pê kirin we hemû berdêlên pêşa roja Filistînê dan berçavan we serê zalimê îşxalker tawan we makîneya şera Netanyahu alîgirê wî danî ser çogan we serê wan tewandin zafer و سرکفتنا و پیروز به و وظیفه خو بجیانین ایدی دوی مسلمانین دنیای وظیفه خو بجی بینن ایدی دوی مسلمانین دنیای امکان خو سفربر بکن و خباتان بدن دست بکرن ایدی دما انشا کرنا غزه